Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri i mi ćemo danas igrati opet GTA 3 drugu misiju, mislim treću. I ajde počnemo. Ljudi, ako niste znali, ja sam u GTA 3 mađioničar. Znači samo gledajte ovo. Znači ovako, vidite, samo gledajte kako rušim auto. I na kraju ćete vidjeti šta će bude. Znači, idem ja ovuda, zaletim se ja ovde, bum, vidite, ide dim, ide. Evo, još jednom. Za malo da je otišao crni dim. Ok, i vidite. Ovako. 1, 2, 3. Magija! Ljudi, idemo da pređemo na misiju. Ali prvo... Ok. Brže! Brže! Ljudi, sačekajte samo trenutak. Ljudi, vratio sam se. Evo ga, da pojačamo, čisto čujete Luigija. Kao onog iz Super Marija, Luigi. E da, jedan easter egg. Znači, nađete vi lepo ovog čoveka. Ej, šta će ovdje sad da bude? Da vidimo. Čekajte. Znači, stanite ovdje. A? Rockstar! Wow, kako čudo, Rockstar kačket. Zato ima za glupe u stvarnosti. Don't spank my break up. Ok. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys that introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a vat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. I ljudi, čuli ste kako je bio strog Luigi, što znači da se naljutio. Čekaj, mi već imamo palicu, ali nema veze. Sada krećemo. Idemo znači naša kola. Dobro. Znači, ako zanima najbliži put, idite ovuda. Skrećite ovuda. Znači, Luigi nam je rekao da je to u Portland Harboru, a to je jako blizu. Vidite onaj brod. E pa, tu je Portland Harbor. Evo ga. Au. Ijo, maco. Brže u kola. Gasi radio. I beži. Ok. Idemo. Alo, ženska. Beži. I ja, Luigi će biti ljut na nas. Jebali smo u auto. Ali zato postoji auto shop za popravljanje ovih kola. Ha! Luigi, prevario sam te opet. Mada ne znam kako sam ga prevario, ali nije ni važno. I ja, sljabali smo auto. Znači sad bukvalno ako se još jednom skucamo, propala nam je cijela misija. Dobro. Znači idemo unutra.
izlazi iz te garaže. Jao, jer je baš morao u tu boju. Znači, sad će Luigi vozi ova kola. Ja to ne bih vozio da sam na njegovom mestu. Ok. Dobro. Ljudi, završavamo epizodu za oko 20 sekundi. Ljudi, ako želite da snimam neku epizodu sa ovim šiframa, napišite u komentare. Dobro. I to je bilo sve od ove epizode. I ljudi, ovo bi bio kraj. Poz!